Base padu, sound quality terbaik. TWS earphone will fit F3 disertakan dengan active noise cancellation. Dan yang bestnya sebab dia ada apps yang korang boleh install untuk custom ikut kesesuaian telinga korang sendiri. Dalam apps dia ni, korang boleh setting equalizer ikut kesedapan telinga korang sendiri. Atau kalau malas, just guna je preset yang sedia ada. Lepas tu dia punya earbuds pun korang boleh setting. Korang tengok kat sini, dia punya key setting ni korang boleh custom kiri kanan ikut setting. Maknanya satu kali tekan, dua kali tekan, long press, semua korang boleh setting. Dan yang paling gempak sebab dia support game mode. Korang tengok kat sini dia ada setting on game mode. And game mode ni dia datang dengan low latency. Low latency ni memang sesuai lah untuk game-game macam PUBG. Dan untuk ketahanan bateri pula, korang jangan risau sebab bateri capacity untuk charging case dia adalah 300 mAh dengan charging time 1.5 jam je. Dan earbuds ni dengan capacity dia 30 mAh, korang charge selama 1 jam dan korang boleh pakai selama 4 jam. So total earbuds dengan charging case dia korang boleh pakai selama 28 jam. Dan korang boleh pilih Realfit F3 ni, ada macam-macam colour and ada macam-macam casing juga. Korang boleh pilih favourite gantung korang. Korang kena pakai casing ni sebab apa tahu? Sebab nak cover body casing charging case ni daripada bercalak. So dengan harga bawah RM40 ni, korang boleh dapat earphone yang terbaik macam ni. Macam apa kata korang? Link saya sediakan.